Зоо хырсызы айванларнен толу арабанен хайта. Иханетчеве Кырымнын Тайган сафари паркының сайыбы ишгал етілген территорияларны зиярет еткенінден соңра ярымадаға 9 аслан ве 5 айывнен хайта. Да 2 авто евелсі о Мариупольге келіп, андаки айван бақчасының едережелеріне насият береді. Бу автайсы Зубков, кәтибі Татьяна Алексагинанын ишгал етілген Донецке келіп чықтылар. Донецкте Зубков савдашынен берабер жоюла, чунки телефон интернеті чалышмай. Yol boyu Украина 8 yıldır Донбассны бомбалағанына дайыр яланларны тариф етем. Есть сбитые здания, но это не носит массовый характер, еще как в Мариуполе. Машин нет сбитых, ни одной мы в Донецке не увидели, да, сгоревшие. Только по дороге? Нет, не по дороге, а именно вот в самом здесь городе не сожженных, причем машины стоят во дворах, все нормально. Черные еноты? Есть и черные такие. Олег Зубковға Геннадий Кряжев деген адам рефақат ете. О ады ве сояды қысқаша КГБ олара құқылғанынен мақтана. Кряжев мешур сепаратисттер, чоқтан Рус дүниясының севиджісі. Оны Донецк айван бақшасының мудирі оларақ тайын етмелеріні талап етем. Какой красивый. Вау, хорош. Хороший такой. Я б тебя погладил, я б тебя зашел. Но ты не мой лев, да. Асланлар, маймунлар, экзотик хушлар ве дигерлері Рус ишгалінден эвел мында чоқ инсанлар келеді. Шымды исе ерлі хадимлер біле етішмей. Ишгал етілген Донецк вилеті сакинлеріні Русия сеферберлік черчевесінде ордуға зорнен алмаға башлады. Очистить только некогда. И когда, я думал, там на месяц забрали, из них 26, 6 уже не погибли. Водители, механизаторы, зоопарка люди, животноводы. Мариуполь ве Донецк айван бақчаларындан хырсызлаған айванларны Олег Зубков Ялтадаки Каска ве Карасу базар районында ерлешкен Тайган сафари паркларына алып кетті. Фақат ишгалжилер комендант вақты белірлегеніні білмейіп, yola чыққан сон тоқтатылды. Ондан ерлі ишгалжилер мақсус изин кәғытыны талап еттілер. Юк арабасында бұлынған асланлар наркоздан уяны башлады. Невбеттеке айван хырсызжылығына ярдым етмек үшін Қырымның ишгалжи елбашчысы Сергей Аксенов дайыл етілді. Зубков ана мақтавлар сеслендірді. В общем, вот такая дорога с приключениями у нас, но уверен, что теперь уже все будет хорошо, если нас сопроводят до въезда в Крым, до поста армянских. Дальше уже по Крыму проблем не будет. Поздний час, но глава Республики Крым, как всегда, на своем боевом посту, на рабочем месте в любое время дня и ночи, в данном случае, когда бы я ни позвонил по острым вопросам, всегда нахожу понимание и поддержку. Это дорогого стоит. Belki de aynen bu mақтавлар Зубковға вақтындан evvel аписханеден çıkmağa yardım etkendir. Malum olğanı gibi geçken sene yazda ona 2 yıl 3 ay hapis cezası ve büyük miqdarda para cezası verilgen edi. Fakat oktyabr ayında o endi serbestlikte edi. Söz sırası Oleg Zubkov endi daimi zoo hırsızıdır. Bundan evvel o Xerson vilayetine kelip zavallı rakunni hırsızlagan edi. Қырым татар қоранталарына силахнен басып кірділер. Қырым ишгалден құртарылғанындан соңра есе өзлері махкеме етілейжек. Қырым прокуратурасы Рус ишгалжилер Халил Мамбетов, Лиман Зекиряев, Осман Абдуразаков, Рифат Сейдаметов, Экрем Крошның евлерінде тынтув кечіргенлері үшін жинайы дава açты. Қанунсыз тынтувны Украин тетқиқатчылары женг құралларыны ве қанун бозғынлықлары бандесі бойынша тетқиқат етейжек. Бұнен берабер Қырым прокуратурасы кеченлері Ахмеджиттің махкеме binasına tutulgan semeddeşlerini desteklemege kelgen Kırım Tatarlarının tutulmasını takbih etti.
Прикриваючись власним антитерористичним законодавством, окупанти систематично та масово переслідують кримчан на півострові. Однак кожному протиправному факту буде надана відповідна правова оцінка в межах кримінальних проваджень прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Божеклер кебі эр тарафтан тықыналар. Рус ишғалчылары бір елдан берлі запт етмеге тырышқан Бахмут, Вугледар ве Маринкаға салдырмаға девам ете. Украина баш штабында білдіргендеріне көре рус ишғалчылары Авдеевка ве Лиман истиғаметлерінде таарус керчеклештірмеге тырыша. Күтлеви ғайыпларға бақмадан Русия Донецкнің тамамыны ишғал етмек ниетлерінден вазгечмей, Украина мудафасы куветлеріні сақлап, русларны йоқ етмеге девам ете. Урулған ишғалчыларының арби бөліклеріні есе Русия дәрежелігі яны сефербер етілгенлерінен толдыра. Ишғалчылар күчлеріні толдырмаға істей бұнын үшін ишғал етілген Қырымдан сеферберлік черчевесінде инсанларны женкке йолламаға тырышacak. Эндіден ишғалчылар яңы сеферберлік далғасына азырланмақта. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого поточного року, всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України. Абрамслар перекоп ве чоңғардан кече біле. Американ танклары ве дигер силахлар Қырыммен берабер бүтін Украина топрақларының ишғалден құртарылмасына ярдым етмек үшін берілді. Бұл ақта Бейаз сарайының темсежісі Джон Кирби білдірді. Ода бір кере Қырымның Украинаға айыт олғаныны қатырлатты ве бүтін арби операциялар ле бағлы қарарларны Украинаның өзі бергенini қайдетті. These tanks are meant to help. Ці танки призначені для ефективного бою на відкритій місцевості, аби Україна захистила свій суверенітет і відвоювала території, загарбані Росією. Ми не вказуємо українцям, як їм діяти, де їм діяти, які місії виконувати, які цілі обирати. Ми лише допомагаємо їм з інформацією та розвідданими, щоб вони досягали мети. Але це їхнє рішення, їхня країна та їхня війна. Наша робота – переконатися в досягненні успіху. Keçenleri Amerika Birleşken Devletleri Prezidenti Joe Biden Ukrainaga 32 Abrams tankı berilecegini ilan etti. Beyaz Saray reisi olarının dünyanın en yaxşı tankları olarak adlandırdı. Birinci partiya bir batalyonga etecek. Bunun beraber tanklar kullanılmada gayet ağır. O sebepten tanklarla beraber Ukrainaga 8 tamir tahliye maşinaları, gerekli yedek parçalar ve tanklar için mahsus yakıcı verilecektir. Növbeteki adım birkaç aylık hazırlıklardan ibaret olacak. Biden'ın aytkanına göre Zemanevi tanklar Ukraina silahlı kuvvetlerine növbetteki taarruz operasyonlarına daha yaxşı hazırlanmağa yardımcı olacaktır. Українці ведуть вікову боротьбу проти агресії та пригноблення. Це битва, яку американці вели з гордістю знову і знову. І ми маємо переконатися, що в цій битві українці добре оснащені. Це бій за свободу. Свободу для українців і для всіх. Це про те, в якому світі ми хочемо жити і що залишимо дітям. Бережи Господь хоробрих українських захисників своєї країни і яскравий вогонь свободи. Халқара мунасибетlerinin имитациясы. Ишғалчылар Ахмеджеттеке Қырым Mühendislik Pedagogika Университетінде созде Қырым Кубин оқуышларының мақтанды. Созде медени тедбірні Кубин инқилапчысы Хосе Мартиге бағышладылар. Фақат тедбірде созде сербестлік адасының бір темсіжісі біле олмады. Анда тек 1960 сенелері Кубада хизмет еткен сабық КГБ-чілер ве арбилер топлашты. Бұнен берабер ишғалчы үкімет темсілчілері, хусусан ишғалчы Қырым Назирлер Шурасы рейсінің муавины олған Ирина Кивика Қырымны ярым асырдан берлі Зиманеви дүниядан изоляция етілген Кубанен Тасил порталы тізмеге чағырды.